India Alliance ni Coordination Committee ni puilani achuglaimwng ungnai phai tangnai 13 September salmariwo NCP ni adong Sarat Pawar ni Delhi ni tongthai nogo ungnai achuglaimwng a Coordination Committee wo tongo India Alliance ni kebangma bodol ni naikolai rok a committee o Trinamool naikolai ungwi tongo Abhishek Banerjee bo India Alliance ni convener Tonya Phano Coordination Committee ni ungwi naikolmung khlaina Sarat Pawar no kaitham agenda ni shaka ungwi mano a sungmung achuglaimwng ni bagwi jora rok dinani tei India Alliance no tibo kok salanai asali samung butango te phai tangnai 2024 bisni loksabha buto BJP ni phajing choba khlaina bagai thansa unglaikha kebeng bodol rok bihani mantri okra Nitish Kumar ni invitation by patnawo kthalaikha kebangma kebeng bodol Bengaluru ni achuglaimwng a alliance ni mwng rwjak a mwng rok no ti tabuk sungmung rok bo kasai tongka hakotor gnangui no laithanai talo Mumbai ni achuglaimwng coordination committee ni logi kebangma committee ni sanamjak a committee ni no puilani achuglaimwng ungnai phai tangnai srang salo. Bureau report Khorang.